Anda Dafa Ahnaf Al-Farizi ya, memilih soal juz 30. Sudah dikasih soalnya sama Pak Ustadz. Utusan dari SD Negeri Blok 6 Baru. Dafa kelas berapa, Dafa? Kelas 6 ya. Kalau di sana Dafa, di sini Gavi gitu ya. Oke, perhatikan Pak Ustadz baik-baik ya, Dafa ya. Oke, silahkan Pak Ustadz. Memilih anak kami Dafa milih soal juz 30 ya nak ya. Oke, kita mulai soal pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Kalla alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banaina fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajan wahaja. Soal kedua. Marfu'atin mutahharah. Marfu'atin mutahharah fi bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi shay'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah kalla lamma summa sabila Summa idza syaa'a ansyarah. summa idza syaa ansarah kalla lamma yaqdima amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa sakaknal arda sakka. Tiga, dengarkan. Wa ma adraka ma yaumuddin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa adraka wa ma adraka ma yaumuddin. Dengar. Summa ma adraka ma yaumuddin.
wa idza kaluhum aw wadhanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. 3 soal sudah selesai nih. Dafa ya, gimana komentarnya dari Dewan Juri kita, Pak Ustadz Yudi Maha? Ya baik, alhamdulillah. Kabarnya tuntas semua ya, tidak ada gugur. Ada huruf yang perlu diperbaiki. Mesti ada huruf seharusnya hamzah dibaca ain. Anin naba'il azim. Jangan dibaca anin naba'il azim. Ya, dia bukan ain ya, hamzah ya. Kemudian dhammah itu kalau bisa benar-benar tajam, benar-benar naik dia ke atas. Misalnya kalla saya'lamun, jangan terlalu rendah. Kalla saya'lamun, mon dengan beda ya. Jadi itu diperkatakan lagi. Kemudian nun tasdid wajibul gunnah, sempurnakan nunnya seperti di bawah tadi. Alladzina idza ktabu 'alan nas. Kemudian ada ayat terakhir, ala yazunnu ulaika annahum, tasdidnya disempurnakan lagi nah ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Ustadz Rafi'i. Ya, alhamdulillah. Ini anak kami Dafa, mungkin adik si Dapi nih. Pak Ustadz. Ya, kembarannya ya. Iya, Alhamdulillah. mirip aja namanya. Ya, tampil Dafa, di samping saya ini Dapi ya. Tapi hebatan Dafa. Ya, Kenapa? itu, Ustaz. Dafa dari Hafid. Walaupun hari ini ada bel ya berapa kali. Nggak apa-apa. Kuncinya apa? Sering murajaah ya. Jangan terlalu banyak main HP. Ada main HP, main game. Ada ya. Nah, itu ya. Mau tampil dikurangi. Ya seperti bilang Kak Yunima tadi, unah-unahnya disempurnakan gitu. Kemudian mat seperti mat apa namanya, mat jais, mat wajib ya, diberikan hak-haknya. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Tadi ma amarah. Demikian juga apa mim tasdid itu summa idza, dikasih. Ada lagi iqlab kiramin bararah, tambah lagi unah-unahnya. Annahum mab'utsun. Jangan usah buru-buru ya. Enggak ada yang dikejar nak ya. Ya, dikejar berbuka pun masih lamanya kan. Apa santai aja ya. Tapi saya sedang dah. Ini tampil pertama ya. Ya, ke depan SD, SMP lagi nanti main ya. Insyaallah. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Dafa, terus semangat, terus belajar ya, menghafal yang terbaik tentunya ya. Sama siapa tadi kemarin? Sama mama. Yang ngajarin siapa? Mama yang ngajarin ya, Masya Allah. Ya, luar biasa. Luar biasa mamanya nih ya.